پارتیên Encumena Niştimanî Kurdî negihiştin rêkeftinekê ji bo destnîşankirina nûnerên xwe di lêvegera siyasî de û ji ber nakokiyên gundnava van partiya de biryar hate standin got civatek giştî ya Encumena Niştimanî Kurdî bêl darxistin û di wê civatê de wê çareserî bê danîn ji van nakokiyan re. û li ser li paşxistina civatê partiyên Encumenê û li ser hêviyên ku di civata giştî ya Encumena Niştimanî Kurdî de çend serkirdeyên partiyên Encumenê wiha axivîn. Paşxistina civînên şêwrê navbêna partiyên siyasî Kurdî de îro yani rast tengayîke û piçek dema me jî wenda dibe lê bi tir şêwr û danûstandin û gengeşekirin navbêna partiya de pêtiviya got bêkirin. Êrîşa got hatin halê hinek partiyan dixwazin encûmen lawaz bibe, tune nebe, yekîtiya encûmenê bawerî di nav ehzabê de zeîf bibe. Em wekû Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya me xwest bi tir bawerî di nav partiya de xurt bibe û geş bibe ji ber ku em ê herin karekî giring li pêşiya me ye. Di duwa jî me pêşîniyarekî kir wekû em tenazulê ji du kursiyê xwe jî dikin ji bo xatirê em bi tir tewafuqê û lihavatinê çêkin. Heta niha ev jî çênebû em niha li ser mijîlê ku em çawa civîna encûmenê li darxin ku bi dengdanê wekû gelek caran jî me derbas kiriye bi dengdarê û hêviya me ew e bi rastî ku pêk bê civîna Encûmena Niştimanî Kurdî çêbe bi hemî pêkhatê xwe çi partî û çi sivîl û serkirva û xort û pêkhatên encûmenê gitê de hilbijartinê bi dengdanê em karibin vê êrîşa û em piştrastîn dibêjin miletê xwe jî dilniya dikin ku em ê karibin tişt encamekî baş biserxin. براستي اف دما تير درباسن دما قلكي حساسي يعني روجن حساس تعبي ملت لفي ريكفتنا هاني قهر سري يعني اف دمك باش اف بارتي الهبدور وناقي تبريارة از بيجن بلكي انا نوقتي بان خلافاتي الهبدو دخن قلك انا بتشي وسيلة بالهبدو بكجبو وقت بيجي بين نزيفة هاني بسكرين افا ملت تير درباس دبي يعني هجمات داعش صار منطقة ما تشيد بين وأب خورتك يعني تين كشتن وأب أزماك خانق منطقة ما تير دربازبة أب سبريكانا قرك يعني بهل إنه ملت نيزيكي هب بحد وأنجمان قرك خارب كنجير وتبسكريكا شاف دورنا هيلن ووقتي قبا يعني أنا رحل عندنا أنجماني جيجفاتاوي كابي يعني أنجمان قرك يعني بقي بريارك باش وش صاحبي ملتي يا ترى انه ابدا انجمان وبقي يعني حلك بيبسكريكا هاني بتيت حل ببيانا ام بي برسيتكن انه هي بياما هي انه اب مشكله حل ببي وزو بقين برياركي واب اتفاقي يعني هر سري جواد ما حزاب يرهبوا سعد بينج لغوبو قال لك مواضيع هون امنجان بريارة دي ما جواد لغو كرن احتمال هي جواد أنجماني دارخن استقلوا حاضر بن وتنسيقيات حاضر وجين حاضر باحتمال بيجي إشكالية انتخابات أجيب سنة كذا نحل يعني جواد مجلس يجي نحل راستي أحزاب بو مشكلة حلو كنا قادم Cavê tevaya milletê Kurd maye li vê civata giring ya got Encumena Niştimanî Kurdî wêldar bixe di va çend rojê tên de gelo wê ev civat bibe cihê dirrihetiyekê an na çav hemû mane li vê civatê. Sebrî Fexrî, ARK TV, Qamişlo.